Rapport tal-Kummissjoni Ewropea wera li l-Maltin qed jgħixu l-aktar fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport juri li l-Maltin qed jgħixu 4 sin aktar meta mqabbel ma' 17-il sena ilu. Ir-rapport jgħid li l-fatt li l-poplu Malti qed jgħix aktar jista' jkollu effett negattiv fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Madankollu qal li s-sitwazzjoni ekonomika ta' Malta mistennija tilqa' għal dawn iż-żidiet. The improved economic outlook for Malta has strengthened the sustainability of public expenditure and is creating the necessary fiscal space to accommodate projected increases in health expenditure, driven by the aging process. Minkejja kampanji u liġijiet ġodda kontra t-tipjib, ir-rapport jgħid li f'Malta xorta għandna rati għoljin ta' nies li jpejpu. Madankollu jirrimarka li din il-ħidma qed tħalli l-frott wara tnaqqis fin-nies li jpejpu. Dwar l-obeżità, ir-rapport jgħid li 3 minn kull 10 titfal għadhom ibatu minn piżżejjed, filwaqt li 30% tal-adulti qed ibatu mill-istess problema. Ir-rapport qal ukoll li f'Malta hawn persentaġġ ta' inqas minn 1% tan-nies li m'għandhomx aċċessi għas-servizzi tas-saħħa. Dan ipoġġi lil Malta fis-sitt post mill-pajjiżi kollha Ewropej. Dwar il-listi ta' stennija l-operazzjonijiet, ir-rapport ifaħħar il-ħidma tal-Gvern sabiex dawn ikomplu jonqsu. Waiting lists for hospital interventions have been successfully reduced by increasing the number of procedures performed in public hospitals through, for example, introducing routine Sunday lists and outsourcing some procedures. Minkejja li qal li baqa' xi jsir dwar il-listi ta' dawk jistennew appuntamenti mediċi, ir-rapport ifaħħar il-pjan tal-Gvern li jibni ċentru ġdid tal-outpatients. Dan se jkun qed jinbena sabiex tittaffa l-problema minn fuq Mater Dei u jinqdew aktar nies. The government is committed to building a new outpatient block to provide increased capacity to cater for the demand. Ir-rapport ikkritika l-fatt li mal-qalba l-isptar Mater Dei naqsu n-numru ta' sodod disponibbli għal poplu Malti. Madankollu rrimarka li tul dawn l-aħħar snin kien hemm ħidma mill-Gvern sabiex isiru tibdiliet strutturali sabiex ikun jista' jakkomoda aktar pazjenti fis-swali dinjitużi.